Ayisekho emhlabeni insizwa yakaNomiya bafethu obekuyicikelo kaMaskandi beyaziwa la endemini kaMaskandi ngofihlo zakhe edlule emhlabeni ezinsukwini ezimbili ezendlule bafethu emva kokuthi-ke ikhale laphana ngama-stomach cramps kwawukuba iphuthunyiswa khona-ke laphana emtholampilo la yafika yahlala khona nje izinsuku zambili nje vo kwawukuba iyadlula-ke bafethu emhlabeni. Le nsizwa-ke ibinokuhlushwa laphana nayisifo sezinso-ke bafethu, kodwa-ke ngesikhathi yahamba ngaso yayikhale ngama-stomach cramps-ke bafethu yafike-ke yashonela khona-ke laphana emtholampilo bafethu. Sithanda nje ukududuza laphana bomndeni, siduduze isihlobo, siphinde siduduze-ke nabalandeli bakhe bafethu kanye nomndeni waMaskandi nje wonkana sithi nje duduke bafethu. Nakanjani siya-Update TV is back on your screen. Qinisekisa ukuthi wena usubscribe like kanjani sokunikeza izindaba shisa bhe. Siyakubingelela siyakwamukela nje usukona namhlanje sithi nje awubheke ukuthi iziphi ezinye esiziphethe la. Hayi ukuthula kuMaskandi bafethu akukho ukuthula kuMaskandi. Yazi abantu bayeke bethi nje bezona kahle bavele bajike bexabane bexatshaniswe nje into encane oyibonayo ukuthi ingalungiseka bafethu. Sikhuluma laphana nje izinsuku ezimbili bezingamathe nelimi la endemini kaMaskandi seziphenduka into yamabonabonani inkukhu nempaka bafethu. La sikhuluma ngobaHube kanye noLagxapha kuyizitsizwa-ke lezi ebezizwana kakhulu-ke bafethu, kodwa manje azisathelelani ngisho amanzi emva kokuthi-ke ubaHube laphana asole uLagxapha ngokuthi-ke uzwana nesitha sakhe-ke bafethu ithwasa lekhansela. Siyazi ukuthi ithwasa lekhansela nobaHube abazwani sidalo-ke bafethu nabo, so ubaHube the mayibona uLagxapha ezwana nethwasa lekhansela kwangahlala kahle lokho kuyena njengoba-ke esole ukuthi usemsayidele nesitha sakhe-ke bafethu. Ngaphezu kwalokho besethi-ke zikhona ezinye zezingoma zikaLagxapha azizwa zigadla kuyena, kodwa-ke angeke aziphendule bafethu. Uthe nje kumphatha kabuhlungu kakhulu lokho njengoba-ke kuyena owadumisa uLagxapha bafethu. Uthe uyena owamkhuphula wambeka kuleli zinga akulona njengamanje, kanti uLagxapha uthe mayephona ngakulokho wathi-ke akazi ukuthi ubaHube ukhuluma ngani, yena akangena izimpi zamuntu, angeke ayeke ukuzwana nethwasa lekhansela kanti futhi ngeke axabane nobaHube. So bafethu ethanda ukudida indaba, mina ngifisa nje ukuzwa umbono wakhe khona laphana ngenzansi comment section. Ungakhohlwa ukusubscribe khona la ekhaya, mina-ke ake ngiyiqophe khona la izozo ngithi sengihambe.